Wesley Clark, general, glavno komandujući NATO snaga, je napisao knjigu Vođenje modernog rata. I ta knjiga je bila i dokaz Haškog tribunala, tužilaštva. Na 1006 strana on obrazlaže tu svoju tezu da je vođen jedan modern rat protiv Savezne Republike Jugoslavije, koji je angažovao neslučajne efektive borbene, dosad nezabeležene u istoriji ratovanja, ostvarivši odnos snaga sa ukupnim efektivima i vojnim i borbenim 600:1 u njihovu korist. Strani naučnici, vojni analitičari, ja znam najmanje dvojicu koji su doktorirali na Sorboni na temi asimetrični rat na Kosovu, dokazujući da je rat na prostoru Kosova i Metohije, rat protiv Savezne Republike Jugoslavije, a posebno na prostoru Kosova i Metohije, jedan od najasimetričnijih ratova vođenih u dosadašnjoj ljudskoj istoriji. Ali to nije samo rat vođen najmodernijim konvencionalnim naoružanjem, raketnim sistemima, takozvanim udarima sa distance, upotreba najsavremenijih aviona, dakle, do strategijske avijacije. Dakle, avijacija koja poleće iz Amerike i sleće u Ameriku. Ne koristi druge baze, bančine država, NATO baze. Dakle, sve što su imali, oni su upotrebili. I ne samo to. Pomenuli ste elektroniku. Dakle, najintenzivnije je NATO vodio takozvani elektronski rat. U tom elektronskom spektru, u smislu onemogućavanja, neutralisanja sistema komandovanja i telekomunikacija. Oni su zaista superiorni u svijetu u tome. Ali, kao što su oni vidjeli i mi svi znamo koji smo branili zemlju, da smo mi uspevali da i na tom planu održimo naše efektive u borbenoj spremnosti. Amerikanci su bili šokirani posle potpisivanja Kumanskog sporazuma kad su reke Srba sa tenkovima, sa najmodernijim naoružanjem krenuli sa Kosova i shvatili su da ništa nisu oborili, da ništa nisu uništili. To je za njih zaista bio šok. Jer su oni već u prvih 15 dana rata likovali, ja upotrebim taj termin pežorativni, njihov dobošar Žemiše, mislim da se tako zvao, i on je uglavnom na tim konferencijama govorio o gubicima koje su naneli. Govorio da je 15% efektiva uništeno, a 30% u prvih par dana rata. I ja njih razumem. Jer su oni u svojim strateškim planovima imali... Oni su mislili da će vojsku Jugoslavije da slupaju za par dana. Ne, dakle, njihov plan, ali napravljen, definisan, tekstualno pokriven efektivima za izvršenje tog zadatka je za 3 do 4 dana da unište borbene efektive vojske Jugoslavije, posebno na prostoru Kosova i Metohije. Da ubiju 20 do 25 hiljada vojnika Prištinskog korpusa kojim sam ja komandovao. Da potpuno destabilizuju državu, da je pokore, ponize, prinude na kapitulaciju i okupaciju. Kada su vidjeli ovo, posle 78 dana rata, oni su zaista, kako mi je rekao 2000. godine ruski maršal Sergejev, padali u nesvijest. Jer su Rusi znali šta se dešava, imalo su informacije, ali slažem se sa vama i to jeste jedan od dokaza da su oni bili u šoku. Prvo, koliko su to snage, zaista velike snage i borbene efektivi Prištinskog korpusa. Preko 750 tenkova i oklopnih transportera je bilo pod mojom komandom. Na prostoru od 10.000 kvadratnih kilometara. NATO je angažovao i specijalnu avijaciju, ubice tenkova, avione A-10 sa tim prokletim osiromašenim uranijom. I on angažovali su i helikoptere Apache, i angažovali su i svoje specijalne timove i uz pomoć OVK da što više tih borbenih efektiva uništi, jer su znali šta ih čeka ako dođe do kopnene agresije. I oni su od tolikih borbenih efektiva uništili 7 tenkova za svo vreme rata.
pri čemu su to zanemarili. Za nas su to prevelike gubice, ali su zaista sa aspekta vojne doktrine i upotrebe zanemarljive gubice. To je ispod, ne znam, i minimalnog procenta. Pri čemu i nisu sve posade bile u tenkovima u to vreme, nego su bile van, tako da nije bilo i toliko ljudskih gubitaka. Uopšte gledano, ovo što je njihov savjetnik Trumpov za bezbednost govorio o 5%, dakle ispod 2% ukupne borbene tehnike Prištinskog korpusa je ili uništeno ili stavljeno van funkcije za vreme NATO agresije. Komandant ratnog vazduhoplovstva NATO alijanse, general Short, čiji je sin u toku rata bio pilot na A-10 i pogodljen je taj avion, na svime razlogu kako se žalio na svom ocu, kako je pogođen i negdje sleteo u Makedoniji, katapultirao se. Dakle, on je godinu dana posle agresije, 24. marta 2000. godine, izjavio, pokušao ga, citiram, Trećoj armiji vojske Jugoslavije na Kosovu nismo mogli ništa da učinimo, pa smo gađali ciljne ciljeve. Dakle, on je priznao krajnju neefikasnost protiv konkretno Prištinskog korpusa na prostoru Kosova i Metohije, ali je priznao, što je još bitnije, težak ratni zločin, zločin protiv civilnog stanovništva i do danas o tome niko ne govori.